So guys, pini akaprek topics lapan akaprek video long stem nang itum chitong tulong pot nang itum hakero paper pick la nang itum nelik upload a video nang itum is asitina video stem nang itum neli phalabson interest nang pidun lapen labson nang support don pot nang itum hakero paper pick la sepini neli nang itum aphan akaprek topics lapan lag interesting pick Lasi topics bang labson hen lo ilitum Adobe Photoshop pen goson si passport site a photo selamban jima mate bonai pon jima labang so topics men sinang teman teman pilo lasi labang so topics nang itum neli step by step nang itum clear pen nang thanon po lapen nang itum aphan labang so a video isi pen sinang itum Adobe Photoshop long goson si ilitum passport site a photo itum goson si selamban jima labang so alam pen nang itum clear pen nang than po lapen nang itum aphan labang so video akirap lapen labang so video nang litum ake joy men sinang itum hala so Adobe Photoshop lapen koson si passport site photo selam jima labang nang itum aphan clear dat po lapen nang itum aphan tangka sika isi system nang itum pinang ni lo lapen labang so video la keneli aka prek pen le lapusan ki copy lapusan tagali las neli computer course 1 years labang so a course experience nang itum phanang share po lapen nang than po jong sinang itum aka prek koson si kayus nang jima lapen koson si computer hin kayus nang jima itum karju nang do plante comment section lang pachini na tadang teneli mobile screen li laptop screen lang pon po laptop screen lang along beneli labang so ato picture li pona So guys, non neli Adobe Photoshop software lang mana lah si nang tum si jame Adobe Photoshop apps tu made software do plate option open non. Jadi apa yang sili tu kita nang jika lah foto enang po lah open control plus pose tame chop. Jadi lah open lah ni lah so foto si select po non. Lah image lah so foto si non select po lah bang alo. Jadi nang tum lah person foto bang alo betul nang tum bicara lihat ke lah lapu mouse left side ber nang po la duplicate photo lai de nang po a photo long click nang po mouse left side lapen la duplicate photo lai de nang po la okay la sinari tum ka edit nang jibang ke la duplicate photo long le edit non lapen la bangela la bang si edit nang po la si aprang si nang tum passport side photo selam ji plong te nang tum aprang si la crops long dam non lapen crops long ka select nang ji la width side pe nang tum thek long ji la width height pe nang tum thek long ji la na ni cursor po nang thek long hai po la width height pulong la dag mang ke 2.6 cm le select tame cho width mang ke lapen height mang ke 3 cm la bang le select non lapen resolution mang ke 300 cb nang po athema passport size photo bonai ji brang de resolution mang ke 300 si dopo lapen ke pixel mang ke pixel by inch la pixel by centimeter na do la bang ke pixel by inch le select non lapen la select elo bang da photo crop sang po la sila dag mangai ke focus nahi mangai la lo la aphang long bang itum kar bi ben ga phang bulo la aphang long bang ke pupus tame la pahom manang po la choklo bulo dang te la bang ke crops check nang po inke la crops elo bulo da photo paklar ji bulo dang te Alt plus shift plus control plus L bearing na a photo mi thang clear po automatic si clear dat po la sila so photo as background ng si large blur te la magic tools pen chok magic wand tools pen chok dadak bear nang po la ka select ma magic fan ke shift plus la mouse si bear nang po la select ma melo pulo tangte a color la nang po copy color si ke me ma la ben la color select alo tangte la color ke select dim la theklong po la color bang ke la pen bucket bang anak po la color select alo tangte kason interface bang ji la pen bucket anak po la a photo long click nang po one click wala la
color tang ti tikan bang biar nang po color tang lo lasi la bang deselect dan po deselect elo belum te la border dola la border bang ke la select nang po control plus a select elo belum te la modify long dam nang po la select long dam nang po select long dam nang po modify long dam nang po dak border long dam nang po border ke nang tum kaun si ke pathi ji ma la nang li tum ning hang lo la border ne li bang 3cb po okay la border select elo nang te delete ber nang po delete button delete ber elo nang la interface nang po la border bang choklo si control plus d deselect ber nang po asila tang elo pulo tang te la bangke a photo bang tang elo bang te control plus n ber nang po lagi new page la bangke new blank page bangke lagi a4 size select nang po da a size do pick stamela a4 bang select nang po a4 okay a4 select elo bang te move tu long da elo bang te la photo long select nang po la copy stami chok la pen la pu direct la pu move phone phita chok si passport size photo tangala non mangena ke place idela lasi la so photo ni dak na move la lasi la so photo pa ong ji belante la alter plus la arrow si bana pola la ni leng paklang po laptop lo alter plus la so arrow si bana po la so arrow ba la so arrow bang si bana po alter plus asing ke alter plus arrow bana alter plus arrow ber lo ni la son a photo chi copy pon bom po ngai pa ka an si bi ke bonai je ma la bang na ni tum ni hang lo alter plus arrow alter plus arrow alter plus arrow alter plus arrow lasila adax nami maintain ning je thema itum print out ulai elo bang te ladak tip nang ko i mati di lasi maintain nang po adak bang ke alter plus arrow lobson ulai us tami choklo lasi guys ni list nami ko ane tangkal war elo la computer ke charlie phan lasinali tum phan chinuri lo ansa se labsanang tum education hin same tech hin same ansa se prangi phan labsanang support bam no ni ansa se ke me video ban mom po apen do pik lai tum charlie ning ji la so photo print out ki ulai ji phan ke aprang si save ning ji edo la photoshop long mangi control plus p layers tame ji print fit labsan ji print fit po ba save da email a themai le tum computer long light dam ji plo dang te apan battery backup ave te save de nang po save de lo dang te tum phan labsan kirap do po la si ki print phan mangi control plus p si ber nang po ba la print screen la da print screen bus tame do ladak berna po lasila so photo bang ke control plus p berlote direct si print po la pen la print long berlo bulang te da la sanang cek lang po la copy printer sanang long ma la sanang cek lang po lasila one word lo do photoshop long san si photo line ji ma ke passport size photo la sinali tum ke lang po churu lo si pinia video bang la pon word lo la si
Chong ding non nakimi atau pics pan lapan nakimi video pan le chong ding non sip ni bang lapan le do me thak me